Mbahaye ikaze kuri televiziyo Kwisanga. Uyu munsi turi kumwe n'umusuperstar mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, Yaka mwana. Yaka, tuguhaye ikaze Kwisanga TV. Okay, my name is Gasore Pacifique, uretse ko akazina basanzwe banziho Yaka. Yaka mwana bilengi elengi uburyo bushyuhe. Simoni Yaka, izina Yaka risobanuye ngo iki? Yaka mwana bisobanuye ngo iki? Yaka nukuvuga ngo ngwino. Ngwino. Ubundi mu Kinyarwanda Yaka yitwa ngwino. Umuntu ashatse yajya nakwakora ngo ngwino. Yaka ngwino. Yaka makuru y'imisi. En tout cas vraiment niko benono yo bavuze ngo Yaka mwana ngwino mwana. Umwana urabona hari gikunda umukobwa umubebi. Yaka nakabela yo bizu ngwino ngwe bizu. Yaka nakabela yo bizu. Yaka wa ni furakata. Yakufiro medecin nagumu. Yaka akumaze iminsi warabuze ntago arori naho igicumbi. Okay, nari maze iminsi Kigali nyina kwa Vid Frank Paparazzi TV ubutumwa bugufi. No kuvuga ko Katarina wayivuyemo. Katarina nayivuyemo undi gukina mu butumwa bugufi by Frank inyura kuri Rwanda Paparazzi TV. Kumvise ko Asia mwakinaga Katarina nta masezerano. Vid Frank mwamufitanye amasezerano. Vid Frank dufitanye amasezerano rwose aryoshye cyane, tukorana neza, hakuna probleme. Abafite commentaire bo bakomeze bavuge. Yaka ngori n'umunyarwenya ariko abantu bakuze gukina filime ako n'urwenya nubwo bajya babona duke ako ngo nabyo urabishobora. Nose ikinyugunyugu kiba muziye nyamaswa. Ngo iki? Ikinyugunyugu kiba muziye nyamaswa. Ntago tubize dusobanurira. Ikinyugunyugu kiba mu biguruka. Uzona ko gifite amababa. Ariko gitera amagi kabyara ikinyugunyugu. Soka n'imagi. So nuko tutavuga ariko tuzi kuvuga. Yaka dushiraho akantu gatoya ko urwenya twumve. Ari Yesu na Satani ninde mukuru? Amwasikiye. Urambajije ari Yesu na Satani ninde mukuru? Mbona ari Yesu. Nuvuga ngo Satani niwe mukuru kuko Satani yabanye n'Imana ari inshuti magara. Naho Yesu yavutse nyuma. Kandi bavuga ko na Yesu yahoranye n'Imana. Yesu yahoranye n'Imana se Satani niwe babanaga. Yesu yavutse nyuma ya Satani. Satani yari the band nawe ariko Imana yari umwagite. Se Yaka ugisenga? Nsenga mu bagaturika ariko na rusengero nzasubiramo. Kubera ko utazarusubiramo? Jamais de la vie because coronavirus. Ako corona nirangira uzasubira mu rusengero. Covid nirangire sinzasubira mu rusengero. Nzajya nsengera iwanjye mu rugo naho nsengere mu nzira ndi kwigendera. Kubera ko Yaka atazasubira mu rusengero? Kubera ko abakristo nabo bambaye agafukamunwa. Na rusengero nzajyamo ndagapfira ku mushake. Ndetse ntago wajya mu rusengero. Ntago wajya mu rusengero wambaye agapfukamunwa. Najyamo ariko ngewe namubwiye yuko waba uri pastor waba uri diakoni waba uri diakoneze nta rusengero nzajyamo ndabikubwiye ngewe Yaka mwana. Yaka mwana tubwiye ko atazasubira mu rusengero ariko yanze kutubwira impamvu. Yaka wanze kutubwira impamvu utazasubira mu rusengero. Impamvu nazasubira mu rusengero, hari umuntu ujya mu rusengero agiye kwiyemera kubera yambaye neza. Hari n'abandi bajyamo wenda uje gutereta nk'umukobwa mugahurira ku rusengero mwasohoka mukigera muri gahunda zanyu. So urusengero rero kujyayo nta nubwo ari ngombwa, ahubwo gusenga aho wasengera hose Imana irakumva. Ntabwo ari ngombwa kujya ubundi mu rusengero no guterana n'abandi, ntabwo ari kujya gusenga. Yaka hano turi kuri Kwisanga TV kandi abakurikiye Kwisanga TV bakunda iyo Yaka ari gushenga. Dushiraho akantu gatoya uri gushenga kugira ngo Kwisanga TV abadukurikira bakubone uri gushenga. Zamina minayo zamina mina zakubona. Gushenga igishengo. Igishengo. Ozambariye nanjye niho nambariye.
uzandinde ku kwezi kumwe je manzi jyana aho mwambariye nanjye niho nambukiye. Yaka icyo ni igishengo. Ni Kwisanga TV, twari turi kumwe na Yaka. Reka dusoze, tuzakurikirana ikindi gice wenda ubutaha nitwongera kumufatisha, kuko gufatisha Yaka biragoranye. Yaka, twari turi kuri televiziyo yitwa Kwisanga TV, babwire ngo bakore subscribe Kwisanga TV, ubundi tuzasubira muri part 2. Okay, kora subscribe Kwisanga TV, so mugerageze mukore comment, muvuge ibyo mukeneye kuvuga kuri Yaka TV Kwisanga, so mukomeze muvuge ibyo mushaka kuvuga, ibibari ku mutima, apana guhishahisha. Subscribe Yaka Kwisanga TV. Thank you very much. Jye na Rem Flow, kora subscribe Kwisanga.